Atur penelitian Ring Anggo, Sekogong Durun Margito, Desa Adat Afwan, Desa Unas Mandeng Rerah Genau, Ring Parung Tanin, Kemanti, jadi Ring Bidang Ngawit dan Nganyah Nabu.
Musko tidak menas Bangdala Dangge Rau Rikoring Perantanan Gumanti dari yang menas Paito Matur. Melakukan bicara matur kasur ini banyak kedebetara satu tegal piku. Menawi kesampun urusan Musko tidak menas Bangdala Dangge Rau Rikoring Perantanan Gumanti dari yang menas Paito Matur. Ayo dulu. Jadi dan
Itu mau dalam mau balangdo kayak. Iya. Udah.
sampun apa reng baler pringgih didanuna sumangdene sampun nyiagang inggan penyangre maletisan ingkang matur katur reng pangrebo perkara saking dalam sari kuo Badung sampun napa reng baler pringgih terus ingyan perkara penyangre sumangdene sampun kesiagang. Malih ditiang matur ring ungkur ida sesuun dedun ida sesuunan saking kate landang. Malih pisan ditiang matur ring pengrebo perkara
Nunas mando ngarah genah iriki dumun ring jabo duanan ring luhur sampun kotak pisan. Jika nunas ring ayah-ayah pecalang sumangdeni nudonan yang pemargi modise. Malih pisan dikang matur katur ring panjak ida betara utawi pengiring ida betara. Setiosan ring sana nyongsong utawi ngabih pralingan ida betara. Kita nunas mangda menjangjang dumun riki ring jabo duanan ring jeruan kosak pisan. Ini suksemo. Balai kita titiang matur katur ring panjak kita betara balai agung sembung asa punika taler panjak kita betara lembawang titiang nunas mangda letanje rau irike ring perantanan tanu makna ring bedau pringgit gumanti ring titiang nunas paike matur ayo diri.
Jedangan dua. Sisi kaki niki.
Sane nyongsong mantan munggah rikiring penadanan agung sareng sane ngabih panjang dibaro pengiring mandane nyantos rikiring jabo sisi cara lelonte daler ring jabo sisi doane mali jebo sisi menawi ke sampun tengah sama pangupati sane mangkin medang lalu ring kena perantanan sane mengenai ring sisi kaum peringgi jadi ring titian lunas Pfizer ayo dulu saja.
Atur keling titian atur yang banyak ke betara saking ketiga menawi ti sampun wusan muspe Padeng kok menurut ya Padeng ya?
diantar bumargin ide bedara sapunika dalar sane nyongsong memundur tedung lauring lalontek umul-umul tuna sitiang dalar mangde nyanto sering jabung duane ide bedara katura linggih irika ring yogane ide bedara ring pusah puniki nggih mirengang kadhe atut yang wau nggih sok-sok. Susunan saking Manyungan di ring di jane Baturiti. Banyungan Baturiti. Desa Tapan. Yang? Desa Tapan. Antapan. Oh, sesama di rumah. Inge dut ngeranyeng dumun ring para pengrembok perkara yang keturunan saking tembung menguni maupun gedung ring balai pria balai pisan kecamatan yang pengrembok perkara balai pisan kecamatan katur yang banyak ke betara Tegal Kuning Bokate menawi ke kampung Wosan Muspa Kecamatan ring panjang ke betara setiausan ring tane nyongsong utawi tane ngabe perlingkaran ke betara
sampun ngranjing dumun duanen ring luwur atur pekele titiang atur ring pengremu perkara tidak sesuunan saking kayan gede sampun napa ring baler pringgit malih didang matur ring pengremu perkara tidak sesuunan saking kayan gede sampun napa ring baler pringgit ingin perkara penyangra durus kesiakan sukses. Dari kiri jabo penataran agung gumanti daging atau raya nabo. Ayo, sukses. Tuna kesiang ring banyak kebetara senewenta ring jabo penataran agung puniki iken pemargi niki wenten
Lunas Manggaledang Jerau ring perantanan kami mengenari sisi tau Pulau Luhur Gumanji jadi ring Gipiang Lunas Paisa. Ayo duduk.
bos. Balik kita yang masuk. Thank you.